Acara hari ulang tahun keempat komunitas motor Ayani Duata, tugas Minggu 12 Desember, bubarange ajak Polsek Abian Semal. Rekaman video polisi mubarang acara ane di objek wisata alam Bali Desa Sedang Abian Semal Badung viral di media sosial. Kejadiannya entu ulian petugase menerima laporan uli masyarakat ane merasa inguh ingehang munyen knalpot ane uyut entu. Kapolsek Abian Semal Kompol Ruli Agus Susanto lantas turun ke lokasi ulian acarane mengganggu ketertiban umum. Apa buin, ane teke ke acarane lione ajak 500. Jak sing misi nerapang protokol kesehatan COVID-19. Sing nganggo masker, sing jaga jarak. Mares lidikine, sing ngademan izin uli Satgas COVID-19. Entu mekade bubarange. Panitia ane ngadang acarane entu sube idine klarifikasi. Polisi enu ngale informasi ane lengkap, apa ngesing ada kejadian ane cara kekini manipuan. Tim Bali Express ngelaporang.